burgere stavio. Smoking is the harm method until you reach a designated smoking area. Tu imam frižiderčić, krevet mora napraviti. Tu je stol, ormar i mali WC. Ali ovo je kuhinja. I ono su tamo valjda stvari koje Jasmin koristi. Nisam sigurna. Stigla sam u Englesku, trenutno sam u Darbiju. Tan tan tan! Morali smo doći, to jest ja sam morala doći, ne znam za druge. Iako 80% toga je online, ako ne i više, ali eto imat ćemo jedno ili dva puta tjedno predavanje na kampusu. Zbog toga sam morala doći, ali dobro je, sad sam u samoizolaciji, 2 tjedna. Druga samoizolacija ove godine, da napomenem. Baš da vidim koliko slučajeva ima. Danas je bilo preko 7000 slučajeva korone u Ujedinjenom Kraljevstvu, a oni nas tiraju da se vratimo na faks i onda će nas zatvoriti granice i nećemo još doma za Božić. Slušajte što sam rekla. Prestrašno. Jedino što sam morala napraviti, ispuniti neki formular za Englesku, gdje sam trebala, ne znam, dati broj putovnice, gdje ću stajat, zašto sam tu, koliko će biti tu, ne znam, neki čudni formular sam morala ispuniti kao svi koji dolaze u Englesku iz tih crvenih valjda zona, moraju to raditi. I to sam isprintala i nije to niko ni pregleda tamo ni ništa, ali to imao to sve zapisano. Donose mi namirnice da sama sebi spremim hranu, tako da to je lijepo od njih. I zapravo uopće nisam u domu u kojem bi trebala biti, nego sam u domu gdje se ljudi samo izoliraju i onda kasnije se miču u svoje domove. Bila sam sama imam svoju kuhinju, što inače nije u domovima tako. I tu sam zapravo još 12 dana jer sam stigla prekjučer. Jedna stvar što mi je malo creepy, ja bih rekla, ovdje je što su nam poslali sa faksa mail da moramo skinuti aplikaciju koja se zove NHS COVID-19 i zapravo preko te aplikacije svaki put kad smo na kampusu moramo skenirati neke kodove da se kao bilježi da smo tamo. Gdje god da idemo, tipa u neki restoran ili negdje svugdje će biti ti kodovi koje mi moramo skenirati i to se zapravo bilježi da smo mi tamo. A zašto je to bitno? Jer ta aplikacija ima postavku da možeš staviti svoje simptome ako imaš simptome ili test korone ili tako nešto. I u slučaju da prođem kraj osobe koja se testira pozitivna, onda mi dođe notifikacija da ja moram ići u samoizolaciju 2 tjedna jer sam bila u nekom kontaktu sa tom osobom. I ako nemaš aplikaciju moraš se potpisati i ostaviti broj mobitela. Tako da ne znam. Pokazat ću šta sam dobila od hrane, ako prvi dan sam dobila onako grickalice i konzerve uglavnom i to je to. Ali danas sam dobila ovako dosta hrane i voća i povrća i svega. Tako da ću pokazati zapravo šta mi to jedemo u samoizolaciji. Prvo su neke redom stvari koje ja ništa ne volim. A dole je, ne znam, povrće, sir, maslo. Imam tu i voće. Imam i kesu sa krumpirima, lukom i češnjakom. Danas sam dobila dosta kruha. I ovdje su sve neke stvari koje inače baš i ne jedem ili ne pijem. Ovdje imamo tjestenine, rižu, nudlse, tunjevinu. I ovo su uglavnom sad sve konzerve. Ne znam, juha, baked beans,
A, jedino meso zapravo kako dobivamo je u konzervama. Ja ne znam iskreno kako je ovo, nisam još probala. Strah me i probat, ali to je zapravo onako. Dosta konzervi imam tu. Isto tako sam dobila na korištenje ovako neke random stvari. I ove gore stvari koje isto tako ne volim. Dobila sam ovako i dosta mini čipseva. Nekih čokoladica. Ovo je preslatko. Ovo su mini pahuljice. Croissani. Ovo je sve u sobi jer sam lijena ići do kuhinje nekad. I ova posuda koju sam donijela od doma puna tortica i kiki bombona. Ali eto. To je zapravo to. Hvala na gledanju.